Stop.
babe bomake namuhla insha youth children ministry ngiyabingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Laba noma phambi kwenu make Msibi make bonisile Msibi ulankosi. Hallelujah. Makwalonhle nangosela. Hallelujah. Ngithanda ukunikelela namuhla bazalwane egameni likaJesu. Ngisinzisiwe ngomntwana kaNkulunkulu. Ngingimake longahambi amabhatubhathu ngingimake nje straight uyisekele kunye lokhu kusemaceleni ngile impilo yenzweni angihlanganisa nalokho uNkulunkulu ucela labazivakashele namu lapha bonakala ngihambisa tandla sitawube umukela kahle. Amen. Siyanemukela evangelically. Basingela khaya, no, don't feel at home, but be at home. Hallelujah. Ngilamukela ngemavi bazalwane ngilapha Psalms 3 verse 8. Cela lo ngifundisela ungatoba ngasingela ngibhayibheli. Lalela la ngikuvulele umnyango ude namunye longawuvala ngiyathi ukuthi unemandla lamancane kanti livi lami uligcinile nelibito lami awuzama uliphila. Amen. Malawa mavi ngiyalemukela evangelically sisitawukhonda bazalwane kumbonzo yabo malinda ucela ningibambise kakhulu. Ngicela ngibazalwane kufanele sitawucela sihlale ingoma yedumisa bese siyathandaza sonke malembatha ndawo sisona sini. Hallelujah.
sihlabelele uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wamandla, uNkulunkulu wamusa. Nalabo kuhlengene bakwethenele sifana wedwa. Ungcwele moya wakho lophilayo. Moya lovusa Lazaro kufeni nathi Nkosi usivusile sinamhlanje siyakukhona sitakukhonza uNkulunkulu wethu ngezinhliziyo zethu zonke letivumako nangemandla ethu sithi babe akuphinze nanamuhla ube uNkulunkulu lotawutendlala phambi kwakho wonke lodekuwe uNkulunkulu wethu sibonakalise wena Nkulunkulu wethu uNkulunkulu ongethuba konke sifuna uNkulunkulu wethu kuva kukhona bakho siyakunxusa uNkulunkulu wethu sendele umusa indlebe zethu divulwe takamoya netingqondo zethu Nkosi kugcwaliswe nguwe ngelifu lakho bakwethu usithokozise uNkulunkulu wethu nalamuhla kuko konke Nkosi okutawendiwa la simema wena Nkulunkulu wethu ukuthi kube nguwe Nkosi umholi lomuntu siyakunxusa Bhala lethu sethembe wena wedwa Nkulunkulu akekho lomnye uNkulunkulu ebesingathi side kuye angabi khona nguwe wedwa Nkosi besinabakhona bababili babathathu behlangene ngelifu lakho bese nawe uyahlanganyela nabo Siyabonga ke uNkulunkulu wethu sinalamhla ukhona utawuqhubeka Nkosi utendele mathanda namuhla ngegama likaJesu kuye wonke lokhona la ngegama likaJesu simema Nkosi bukhulu bakho simema bukhona bakho agcwaliswe ngamoya wakho wonke lokhona la ativele Nkosi inshisekelo uNkulunkulu wethu yalelivu lakho nengenhlanganyelo yonke Nkosi losendele yona namuhla bakwethenele bukhona bakho bukhulu bakho Nkosi esidingako kasifuni Nkosi kuhamba ngakwethu ukuconsa sicela wena Nkosi usiconzise ngako konke ngegama likaJesu Kristu qhubeka uNkulunkulu wethu umene wakho asemile phambi kwethu ahola lihlelo lonke uNkulunkulu wethu Nkosi akulungaholwa nguye kodwa luholwe nguwe Dvalalele mfihle Nkosi emanxebeni akho umendele Nkosi umusa wakho umende Nkosi ende konke ngekwesaba wena ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane lesikhathi samanje ndawubitela abanebufakazi kodwa ngisacela ukungivumisela bami. Bangabi baningi bazalwane bangathathi isikhathi eside kuningi kakhulu omake baphekile namuhla.
Ngembala Nkosi siphambi kwakho sida babe njengoba sinjena wena lobona ejuleni kwetinhlitiyo tethu ngamunye nangamunye siyatendlala phambi kwakho Somandla sithi uNkulunkulu wethu loyingcwele wena lobona ekufihlakaleni nangabe kukhona lokungalungi kithi simakathe ngegama lika Jesu Kristu sithi kukhweshise baba ngoba thine sibantwana bakho athi emavila vela kuwe yibani ingcwele ngoba nami ngingcwele ngeke sikhone kutenda labangcwele sithi ngamoya wakho simakathe lohlala kithi kuthi baba asincusele kuwe uNkulunkulu wethu loyingcwele kuze babe ngengadi ya Kristu Jesu sitawuhlala sesikhona phambi kwakho simakathe namhla emini sitawuvala ivi lakho uNkulunkulu wethu loyingcwele sithi babe hlanda tinhlitiyo tethu babe utithulise kuthi babe tilalele livi lakho sithi singaliva simakathe bese siyalenda sesiyaphila ngegama lika Jesu Kristu masenta njalo babe sitawuba bufakazi bakho sitawenda inthando yakho sitawuphila ngekwetimiso takho namanje mini babe siyabonga ukuthi ukhona unathi sesinikela kuwe simakathe sithi khuluma Nkosi silalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Hallelujah. Angivusele bazalwane emini egameni kaJesu Kristu. Ngivusele bobabe bonke labakhona. Ngivusele bomake bonke labakhona. Ngivusele masi okay asengibile mvu. Ngivusele bonke bomake labakhona. Hallelujah. Ngivusele masingile adults. Ngivusele masingile adults. Hallelujah. Ngivusele labasha. Ngivusele Children's Ministry. Ngivusele bazalwane praise team. Ngivusele iband laphana. Hallelujah. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu bangcwele losigcinile wasibona kwaze kwaba ngesikhathi. Simukele ngivusele kakhulu nalabo sivakashele egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Ngicela ukubabona bazalwane ngentandla. Labathi nje namhla bacela ukuvakasha ebandleni kumawalala. Sitophindle sibavusele. Hallelujah. Laba sivakashele namhla bazalwane sibone ngentandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Ngiyacela bazalwane kungasisayanda lapha emuva. Utawuvela nje utakubona bazalwane sitawucela nje sithole lama details akho. Tokhona ukuthi umfundisi akushayele after ukuvusela nje. Akusho ukuthi sesiyakufoza sithi join ube lunga cha. Ngiloko ukuvusela nje sibonge ukuthi uhlanganyele nathi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ngisho mabomba bazalwane ukuthi nangifika ngala ka single adults ngoba ngivile ukuthi khona le response. Hallelujah. Manje bazalwane i-denomination yethu yevangeli ithi ikhona i-fellowship yema-single adults. So ke bazalwane kumcotho sihambe sigcine sifike lapho khona nala ibandleni officially ibe khona. So ngizama ke lokhu-establish ukuthi vele bakhona yini. Hallelujah. Ngisasho njalo bazalwane last year nasigcwalisa lama membership form bekangifo emagama lavela article single adults. Hallelujah. So ke bazalwane ngisasho njalo ngicela nje ukunxusa legcizelela ukuthi ngicela thine lesingemalunga siku-renewel obulunga ngalogcwalisa lama form. Hallelujah. Angathi mabhalane noma unawo yini namhla kawaphathi kodwa nje ungamthinza ngicela usukume put poster bazalwane uvuselele kulunga bese ke kuba nalelinye bazalwane nangabe uyajoyina li form lekujoyina lelo ke bazalwane kufuna unikwe ngimi ke lelo. Hallelujah. Ngoba kufuna sicoce bazalwane kuhlola nje ukuthi vele ushoye ngalesinqumo nekuthi kumbe emuva nangabe bokhonke engcenye sikhona kwenta kahle le process bazalwane. Kulamalanga it's interesting Bible study besikhuluma ngendzaba
Ngibona le kushiya. So kuningi bazalwane lokuhamba lamabandleni. Bese bazalwane abasakhona ukweluseka ngalokuthi asati ukuthi bakusiphi isibaya. So ke bazalwane kumcoka lokubhalisa. Ngisasho njalo bazalwane sibonge bukhona benu, sibonge isupport yenu. Bantu labasha basaya ecamping. Hallelujah. Bathandekayo ngicela nje lama camp lesuke baya kuwo labazalwane is not an outing. Ngicela kusho sanibonani banabasha. It's not an outing. Nisuke niyokhonta, nisuke niyofunza. So ke bazalwane ngithi angigcizelele lokho ngoba each and every fellowship inalo buholi lobuyibukile. So nalapha abantu labasha nisaya le kuyokhonta, kuyofunza. Nikhumbule ukuthi nimelele emazulu. Hallelujah. So your conduct must reflect lokho ukuthi nisinzisile. Hallelujah. Futhi nibuya ebandleni. Hayi nje lenye libandla nine nithi mahwala for Jesus. Hallelujah. So ke bazalwane siyacela ukuthi nihambe nifike nikhonde, nifike nifunze, nikhumbule ukuthi nibazalwane. Hallelujah. So ke bazalwane in your conduct, in your speech, in your actions nikukhumbule lokho. Ngisasho njalo ke bazalwane kulamalanga sike saveta la ukuthi kunelushintsho loluncane lesitalenda in our program ngoba kufuna sibe naso le structure sekuthi sifundisa kanjani. So bazalwane sesinayo i-junior youth iqala ku-13 iya ku-18 i-under i-children's ministry. Hallelujah. So bazalwane nguveta ngoba kunale mhlambe it's a grey area ukuthi bona bayaya yini emhlosheni. So ke bazalwane siyacela ukuthi kulomnyaka this year buholi bubuke ukuthi akube ngilabunza. Lotawufike ende lokunye ke akusiko lele simthumile. Mina ngibabona labakithi abakwendi le. Hallelujah. Instead la bekhona nomunye labambonako batamkhumbuta ukuthi cha mthandekayo thine sitokhonda sitofunza. Nihambe kahle yuthi. Nihambe kahle ngalawo manje. Next week ngawuqela that other week. Hayi ufakazi phela nga11 nje indaba eqala nje 20 minutes indaba nisitshela ukuthi nifunzeni nive Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Hallelujah. Live bazalwane lalamhla sithola incwadi ya Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Hallelujah. Sisavula nje bazalwane lamagama lesitawafunza cishe magama eqina. Final words or last words. Lavama ukuthi umuntu lasabona ukuthi sekududana embili. Uyaye awasebenzise carefully. Awasebenzise kuveta noma kusherisha umlayeto lomqoka. Lomqoka kulowo lowalalelako. Nemagama latawukhona kumvetela inqubo mhlambe letamsita yena asasana. Lapha bazalwane la sitawufunza khona sibona kuna Mose ukhuluma emagama ekukhetha kahle. Kungako sitawufunza Deuteronomy chapter 30 verse 19 na 20 phase sihloko lesithi khetha kuphila. Khetha kuphila, choose life. Dr. Lakbe khona losifunzela ngeSiswati. Indawo sengiyafunza ngeSingisi. Namuhla ngibita lizulu nemhlaba, uthi kube ngufakazi kini. Uthi nibeke embikwenu kufa nekuphila. Ibusiso neticalekiso. Ngabo khethani kuphila. Kuze niphile nine kanye nebantwabenu. Kuze nithanze simakathe uNkulunkulu wenu. Nive liphimbo lakhe, ninamathele kuye. Simakathe uyimpilo yenu. Futhi uyakuninika iminyaka leminyenti kulelo livi. Lalifungela kulinika bokhokho benu.
bo-Abrahama kanye na Isaka na Jacob. Amen. Ngesingisi lithi, I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your forefathers, to Abraham, to Isaac and Jacob, to give them. Hallelujah. Livila simakathe leli bazalwane libhalelwe thine, lilungele thine, futhi liphilisa thine. Hallelujah. Bazalwane kube ngamkhona. Hallelujah. Kube ngamkhona angibude Moses ukuthi kodwa mfundisi Mohammed ngiyiphi ingoma lesingayihlabelela nje kuphekeletela ngomlayeto. Kube nami benikhona abazalwane bengidawuthi mina ake sesicele nabazalwane bakumahwalala. Kunengoma besivame kuyihlabelela sisesebancane mfundisi Tshele. Kusete kakhulu le keyboard. Kusashaywa tandla. Kunabo chorus lead. Yayithi le ngoma ngubani lo ngavuma Sathana dlalenga Sathana menzipho iyo mina ngubani lo ngavuma Sathana dlalenga Sathana menzipho iyo mina ngisola ukuthi manje betawuphela emalanga solo nihlabelele. My God. Ithi le ngoma ibeka lento kuwe. Kuthi ngabe ungavuma yini? Bese uyavuma uthi cha ngeke ngivume. Manje kumbe khona bekangabuta athi manje sitawubona ngani? Hayi bese bayacala ke bazalwane bakumahwalala bathi ngimbonala Hagimi edanzi iziyo imbonana Hagimi edanzi iziyo ya imbonana Hagimi edanzi iziyo imbonana Hagimi edanzi iziyo ya Ngoba lento ipersonal. Lento ipersonal. Hallelujah. Ngimbona la kimi. Ahlala enhlitiyo. Nginebufakazi ngalamandla ekhetha kuphila. Hallelujah. Uthi lo munye, life is a sum of your choices. Life is a sum of your choices. Usho kuthini? Usho ukuthi each and every day uvuka uNkulunkulu uyakunika lethuba ukuthi ukhethe. Kuthi wena utawenda njani, wena utawuphila kanjani. Ngithi ke namhla emini khetha kuphila. Bese kuphele iminyaka lengi-40 bantwana baka-Israyeli baphume eGibhithe. Kwabekwa 10 commandments
ngetulu kwaloko kwabekwa imithetho lengi-613 lezama bagayida ukuthi kuphilwa njani na uhamba naNkulunkulu. Kodwa noma kunjalo kukhona isitukulwane lesingenanga evele sethembiso ngenxa yokuthi kwathi noma sekubekiwe indlela bakhetha kungayilandzeli base bayabhubha babhubhele ehlane basa basefikile la wathenjiswe khona kuthi uNkulunkulu uthi ngiyawukhokha nginiphe na indzawo bathi beyineluju nelibisi nabayibekisi. Nathi bazalwane akehluki ukuthi sihamba endle ngoba ikhona na indzawo lenhle lathi Kristu nginibekele yona. Kungathi kubafunzi bakhe endlini yababe kunemakamelo kunetindlu lapho ngiyawulungisela khona. Kungako lengelosi wathi nakenyuka Kristu yathi njengoba nimbone enyuka uyawubuya ngaleyo ndlela atolanza thina ukuthi siye ekhaya. Manje ke bazalwane kumcoka kokuthi sikhethe nathi kuphila. Lapha ngithe bazalwane sifunza emavi lakhulunywa nguMose ukhuluma nalesitukulwane saka-Israyeli. Inkumbi yabo akusibo lalabaphuma eGibhithe kodwa inkumbi yabo bebabancane kumbe nangabe bakhona labanye batholakele kusahanjwa la endleleni endle kodwa Mose ngekuthunywa uNkulunkulu ukukhanza kumcoka ngokuthi bangakalidli lelive lesethembiso abakhumbude ukuthi kodwa kufuna bamkhonde njani uNkulunkulu. Uyabeka lamagama uthi ngibeka phambi kwenu kuphila nekufa kubusiswa nekucalekiswa so uthi kuboke khethani kuphila. Wise words of life akhulunywa ingceku yaNkulunkulu ukhuluma nesive noma nelibandla laNkulunkulu. Kunetinto bazalwane lemfisa ukuthi sitinake kuleli verse lethu sitawuqala nga Deuteronomy 30 verse 19. Uthi Mose nakakhuluma lapha ngibita emazulu nemhlaba kuthi abe bofakazi nganaku lengakusho. Nakasho njalo Mose usivetela lokumqoka banomlayeto kuthi lokhu lengakhuluma ngeke kuviwe ngini kuphela kodwa nemazulu nemhlaba atawufa. Usho ukuthini Mose? Usho ukuthi lapha lele mntantshela kona ubokhumbula ukuthi noma ngabe sowedwa kodwa uphile emkhathini wemazulu nemhlaba. Kusho ukuthi khona lokubonako. Noma ngabe usemasitheleni noma ngabe kumnyama noma kunjani kodwa ngenxa yokuthi emazulu nemhlaba abunebufakazi kusho ukuthi khona lokubonako sothi kude lokufihlakela. Ngaka kuthi bazalwane nawe incwadi verse 2 lapho khona lesive saka-Israyeli bese sifike lapho sesone kakhulu kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu nakakhuluma uthi yivani mazulu libeka indlebe emhlaba uNkulunkulu uyakhuluma uthi labantwana lengibakhulisile sebangihlubukile. Lokusho ukuthi lapho bazalwane naNkulunkulu uthi ngenxa yokuthi nandawungena kulelive lesethembiso nakhulunywa noma natshelwa lamagama phambi kwemazulu nemhlaba uNkulunkulu sothi bukani ke emazulu nemhlaba kuthi naku bebayale ukuthi bangakwendi sebakwendile. Ngithini intwana sekhaya ngithi nawukhetha kuphila ubowati ukuthi kude lokufihlakela. Nesono naso siyabonakala. Futhi inkinga yesono ngilokweukuthi noma ungasenda emasithe somehow liqiniso bazalwane kukhanya kunendlela yekubunjuka ugcine bese kubonakala ukuthi kukhona lokungahambi kahle. Khetha kuphila. Kwesibili sinaka ukuthi lapha bazalwane
lamavi lavela kuMose aveta kokuthi bamba empilweni kuna two options longawathatha. You can either choose life or not choose life. Lokusho ukuthi bazalwane njengoba sisho sithi each and every day siyambonga uNkulunkulu uthi Jesu nanithandaza nibobonga kuNkulunkulu nanithandaza nibocela inthethelelo kusho ukuthi lapha Kristu uyaveta ukuthi yebo ngoba nihamba endle diningi ledimo lendibana nato letinye titawugcina tikonisa tikukhweshisa kodwa khumbula naku ukuthi imihla nemalanga kufuna ukhethe kuphila. Lokusho ukuthi ngithandekayo noma uvuka ekseni uthandaza babe ngithethelele emacala ami njengoba nami ngibathethelela labangonakho ngaleyo ndlela uthini Nkosi mhlambe mina ngekwenta kwami bengithi ngenda kahle kodwa kukhona lapho ngibese angisakungcwelisi khona Nkosi ngicela manje ungithethelele bese sithi babe ngiphe emandla ekuthi ngiphile kahle ngikumelele wena. Manje lapha uthi lo mbhali kunema options lamabili uthi ngibeka kini naka uthi kunekufa kunekuphila nekufa bese uthi kunetibusiso neticalekiso. Lokuphila iresult yakhona yini sibusiso. Lokufa iresult yakhona yini sicalekiso. Manje lapha Mose ubakhumbula ukuthi dimbili letindlela labangatithatha bangathatha indlela yokuphila batawubusiseka noma nangabe bathatha yekufa batawucalekiswa. Manje lapha bazalwane ngikhumbula emavi la khulunywa uKristu Jesu akhuluma nebafundi bakhe uthi kuneligede lelincane lapho khona labangena khona bambayo kodwa labaningi bangena kunaligede lelikhulu kanzabati ukuthi leligede lelikhulu liya ekufeni kodwa nike khethani kungena nganaligede lencane kuze ndawuthola kuphila. So lapha Mose uyabavetela labantwana bakaNkulunkulu ukuthi kubekiwe into letimbili ema options lamabili uthi ukhethe kuphila noma ukhethe kufa. Bese uyachubeka Mose lapha ku verse 20 uthi ngakho ke khethani kuphila khona nini nesitukulwane senu ndawuphila lithanze simakathe uNkulunkulu wenu nilalele livi lakhe nibambelele kuye. Haleluya. Lapha bazalwane nginaka ukuthi uNkulunkulu ngoba anguNkulunkulu letinto utiveta angakatendi because he is an open God, he is a trustworthy God. Uthi lapha nangabe nitawukhetha lokuphila nine hayi nine kuphela kodwa nesitukulwane senu sitawuthola lama benefits empilo. Nginaka ukuthi bazalwane lapha encwadzini ya Deuteronomy ngulapho khona uNkulunkulu athumelele uMose ukuthi akabatshele ukuthi abathi ukuthi yena kuphela uNkulunkulu abamthanze ngenhliziyo yabo yonke nangemandla awo wonke nangekwenta kwabo konke. Bese uthi ke ngicela sinake namagama ukuthi nangabe wena ukhetha kuphila uthi ke ninebatali lemakhaya nifundzise labantwana benu. Anibafundzisi njengekukhuluma kuphela kodwa nibafundisa nangetendo. Labantwana babone kini, labantwana bafunze kini, bafunze ukuthi indlela yokuphila noma indlela yokukhonza uNkulunkulu ihamba njani. Batali ngilapho incumbi yethu la sifike bese sesishoda khona. Uyabekisa lapha nakabhala Mose athunywe uNkulunkulu uthi lemakhaya uthi lamavi asimakathe ndawafundzisa abantwana benu nikhulume ngawo nanihleli nikhulume ngawo nanihamba ngisho noma selilele noma nivuka lithi niyawagaba njengeliphawu esandleni senu uthi nalapha embi kwemehlo enu libe khona lelivi uthi niyawubhala eminyango yenu nasemagedeni enu. Lokusho ukuthi lapho bathandekayo ngalamafishane uthi Mose akwateke lakhaya ukuthi wena usinzisiwe nangabe ukhetha kuphila. Athi ke lapha Mose kulabantwana baka-Israel
athi you and your offspring loving the Lord your God. Ubakhombisa abathandekayo labantwana ukuthi uNkulunkulu uthandwa kanjani, ulalele livi lakhe, wonke konke uNkulunkulu lokho lakuthuma ukwende. Nangabe ukhetha kuphila, sho ukuthi lokuphila kwakho noma lobungcwele bakho njengoba shido umntwana uNkulunkulu abekisa la ukuthi lenzaba yekukholwa akusiyo into lelijazi lezimbathako nangabe ekhankathini, kodwa lendlela yekuphila into lesiyiphile emalanga onke. Hallelujah. Amen. Uthi ke lapha kulokugcina kulo verse 20 uthi ngoba yena akuphila kwenu khona ndawudla lelive lanithembise lona, live lanithembisa bokhokho omkhulu wenu boAbraham, Isaac na Jacob. Hallelujah. Lapho abazalwane nginaka ukuthi uNkulunkulu wethembekile. Uthi Mose lapha nina khethani kuphila ngoba nanikhetha kuphila kutanilethela letibusiso uNkulunkulu lathi nika bokhokho omkhulu wenu. Kusho ukuthi lo bazalwane kusikhumbuta ukuthi lo uNkulunkulu wethu lesimkhondako akafani nemuntu ukuthi angawaqambe manga. Lakushito yena kungiyebo kungamen. Lakushito yena kumile. Lakushito yena ngeke gucuke. Ngeke avuke namhlanje hayi yathi sengicabanga ukuthi asekube khona lomnyele esimakhako atawuhamba yofela labantu uNtondodabo. Cha, uNkulunkulu wahlela ukuthi kuyawufa Kristu kuphela esiphambanweni afela uNtondodabo nawo. Kuze thina esitaba nephila. Hayi kuphila nje kwalamhlabeni kodwa kuphila kwaphakathi. Ngakho ke bazalwane asikhethe kuphila. Lapha bazalwane lokukhetha lokuphila nginaka ukuthi labantwana baka-Israyeli labaphuma eGibhithe abafanga ngoba bangawadi umthetho kaNkulunkulu. Bebawadi umthetho kaNkulunkulu. Kodwa lokumuntu wangukuthi naso uwadi umthetho kaNkulunkulu bese phela uyawuphila. Manje bona abawuphilanga. Kungako bona bagcine bafile. Ngakho ke namhla emini sithi khetha kuphila. Khetha kuphila. Nginaka abazalwane kulendzaba nakathi Mose labantwana bakaNkulunkulu abakhethe kuphila. Ngithi mine lokuphila nguKristu. Hallelujah. Lokuphila nguKristu. Kuleso sikhathi nakakhuluma lamavi Kristu bekasengaveli kubantu. Kodwa thina khona lesingakubuka kulomlayeto la ubhalako lapha Moses noma lomlayeto la usherisha ko Moses la. Ngicela sinake la kupheleni kwa verse 19 kuya verse 20 ngicela kufunza ngale singisi. Lithi therefore choose life that you and your offspring may live. So we are showing loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him, for he is your life and length of days. Choose life, for he is your life. So we are born ukuthi olempilo nguNkulunkulu, lempilo nguKristu. Kungako sithi uyinkosi nemsindisi wekuphila kwethu. Legama nasithi uyinkosi yethu, when we say he is Lord, usho ukuthi yena ngumaster, thina singiletisebenti. Kule magama lethu naswana ke bazalwane na ubuyele emuva kule ncwadi ya Exodus. uNkulunkulu uthumela Mose na Aaron ukuthi baya ukukhuluma kuFaro. Usinake efika kuFaro uthi let my people go. Bese banakhoma. Bese uthi so that they can go and serve me. Noma athi so that they can go and worship me. Lokho ukuthi bazalwane asikasinziselwa nje ukuthi sijabule ukuthi sisinzisiwe kodwa sisinziselwe ukuthi bese sisebenzela uNkulunkulu. Sanibonana mfowethu. Sisinziselwe ukuthi bese sisebenzela uNkulunkulu. Ngakho ke nasithi choose life sisho ukuthi khetha Kristu ngoba Kristu uthi kude lo tawufika kuBabe ngaphandle kwekuthi engcekini. Mulapho nakathi bazalwane mina ngindlela neqiniso nekuphila. Athi ngale ku John chapter 11, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live.
so uyakhanza ke ukuthi yebo Mose bekangeka khona ukuthi khethani iKristu ngoba bekafuna bese uyachaza ukuthi ngibani iKristu kodwa thina sikumahwalala nga-2026 April sinale thuba lekwati ukuthi nakathi khetha kuphila bekasho Mose ukuthi khethani iKristu. Ungako ke nathi bazalwane sikhona namuhla akube kithi sisaphila, akube kithi sisahamba emhlabeni, akube kithi sisehlele emhlabeni, akube kithi sisahamba senda lokho uNkulunkulu asithume kwenda ukuthi sikhethe yena each and every day. Izinoma leTimothy ifika tikushaya tikukhweshisa ukhumbule ukuthi cha mina phela ngingumntana kaNkulunkulu bese uyabuyela in prayer uthi Nkosi ngixolele maphutha ami. Cela ungiphe amandla ukuthi lokho lokungivelele kungaphindi kungivelele. Phela thina ngoba sesisinzisiwe kufuna sikhule bazalwane sisuke ekubeni sima converts kuthi nje cha sisebantwana enkosini kodwa kusahamba leminyaka kubonakala ukuthi nembala impilo yalomzalwane iyaguquka ibangileyo lokufuna uNkulunkulu lokho kutawendeka nasikhetha kuphila nasikhetha Kristu ngoba Kristu ukuphila asihlale neKristu bathandekayo asiholweni uNkulunkulu ngoba yena ukuphila asikhethe Kristu. Kunemagama ke lengwananga kubazalwane ngoba lenza bekhetha Kristu uthi nakabhala Paul ubhala encwadzini yaRomans uthi lento ilula lamagama asemlonyeni wakho uyavuma nje ngemlomo wakho nenhliziyo yakho ukuthi Kristu inkosi bese uyasinziswa. Ngoba bazalwane labanye bahlele entweni nje ukuthi khona labafike babafundisa ukuthi dini ngiletinto lekufuna utende kuze tono takho tawuthethelelwa kodwa namhla emini ngilothi wena lekufuna ukwende ukuthi nje uvume ngemlomo wakho uthi Kristu iba inkosi empilweni yakho. Live lasimakaze lithi you are saved. You are saved. Choose life. Choose Christ. Ngoba bazalwane nginaka ukuthi lapha bona bese babona lithi leBhayibheli bebahleli kuletintsaba takaMowabi sebabona ngesheya nala live lesithembiso ebazalwane uthi Mose kuze ndophila kule live kuze ndolidla le live kuze ndobusiswa uNkulunkulu khethani kuphila sithi namhla sikhethe Kristu. Ngoba bazalwane bona bebabona le live lesethembiso kodwa bazalwane befika kilo le live bahlala kule live kodwa bangalendi live laNkulunkulu wase uNkulunkulu khona lapho uyabajezisa kodwa makabonge uNkulunkulu ukuthi kunesethembiso lasibekele sona lesolo simile ukuthi kunelizulu likhaya lethu lapha afuna ukuthi sifike khona lapha afuna kuhlala nathi khona lapha afuna ukuthi sidumise sikanye naye sidumise maphakatheni lizulu lelisibili manje ke nakathi ke lapha Mose choose life bese thina siyaconza ukuthi lithi choose Christ is because Christ is the way to heaven. Christ is the way to the Father. Kude lenye indlela mntwana sekhaya lotayithola letamikise ezulwini ngaphandle kokuthi uKristu ukhethe Kristu bese uhamba ngokutimiso takhe. Ungakhweshi endleleni. Ungasuki endleleni. Ungadigage wena, ungadijaji wena, ugcine lapho sowuhleli ngaphandle, ungasawuthathi lo musa wokuthi ngaKristu Jesu. Tono takho tiyathethelela. NgaKristu Jesu inhliziyo yakho iyahlala. NgaKristu Jesu uthole moya lengcwele lohlala kuwe. Lokugayida lokuhola imihla nemalanga. Lokho kutholakala nangabe ukhethe kuphila, nangabe ukhethe Kristu. Kuningi lokhona la ngaphandle. Maningi ama options labatakuvetela wona. Kodwa namhla emini ngiloma ngithi nje khetha Kristu uze utothola kuphila.
bese uhamba ngetimiso takhe live lakhe. Noma bangakutshela la labakutshela kona buyela nawe phela uyohlola. Umfundisi ufunze Deuteronomy 30 verse 19 to 20. Ake nami moya umside to understand what you are saying in your word. Ngoba bazalwane siyatukiswa ngalokuthi lelivi ukhanza ukuthi thina silifunzi. Mase ukhethe kuphila ukhethe Kristu ukuthi live lasimakathe likudla kwakho. Umthandazo ihabit yakho. Ifellowship kuhlanganyela nalabanye labangcwele nayo ihabit yakho. Nawe njalo utakhuluma enkosini. Nawe njalo utawabona lama blessings. Unfortunately, leli gama lethi blessings has been tainted by the devil. Kusho lokhu. Blessing is the presence of the Lord in your life. Because when you have Christ in you, when you have God in you, uNkulunkulu unemandla onke. Ekwenta konke lakudzingile kusikwentele empilweni yakho. Kusho ukuvula nalapho kuvalwe khona. Aphindze avale la kungafuni ukuvule khona. Leli ngoba yena uyati lokulungile wena. Yena uNkulunkulu ongumnikati wempilo. Themba yena. Yebukela yena. Hlala kuye, holwa nguye. Ngoba yena uphila. Hayi nje la emhlabeni kuphela, kodwa nasekhaya ezulwini lapho siyawuphila phakathi khona. Ingabe wena wakhetha njani? Ingabe wena nyalo ume njani? Nakangabuya Kristu manje nyalo nje angakhanza ume njani? Namhla emini ngilothi lungisa inzaba yakho. Khetha kuphila. Khetha Kristu. Naso umkhethile hlala kuye ulalele yena. Umvumele ahole impilo yakho. Umvumele agucule impilo yakho. Yena wethembekile utakwenda ngoba uNkulunkulu. Locela sithandaze. UNkulunkulu uthando lwakho ngithi nabantu lukhulu wanikela sitawuthandaza nje mini ngifuna ukuthi una two options. Either uthatha Kristu noma awumthathi.
Kodwa nangabe ufuna kuphila, thatha Kristu. Na uthethe Kristu ukhethe kuphila. Uphila hayi kwalamhlabeni nje kodwa kwangunaphakade. uNkulunkulu losho lamagama wakhuluma ngenceku yakhe. Uthi ngibeke kini kuphila nekufa, sibusiso nesicalekiso. Ngithi namhla emini khetha kuphila. Khetha Kristu. Ngebuthe bendlela bazalwane kuningi lokwendekako sisahamba endleleni yethu yekholo. Lokunye kwakhona bese kuyasikhweshisa endleleni lapho uNkulunkulu afuna sihambe khona. Kodwa lokuthi uyaphila, usaphila. Sho ukuthi unalo lithuba lekhetha kahle. Khethe nje uthi Nkosi ngicela ungibisele endleleni. Sivale emehlo nangabe ukhona losho njalo. Lothi nje ngicela nithandaze nami ukuthi Nkosi ake ungibisele endleleni yekuphila. Ngifuna sithandaze nemuntu losho njalo. Akukhunyakukhunye Sandima lomunye bazalwane lothi nje cela nikhuleke kunye nami. Ngeta ngaphambili sitothandaza ipraise team isachubeka ngengoma. Saphuma la
usunamandla. Ukhona uNkulunkulu wezalo. Khetha kuphila. Khetha kuphila. Sitha sitakuhlebela. Hayi namhla. Hayi ufuna uyolungeke ukhona ngemandla akho. Nguye lona lamandla ekukhulula. Igama lakhe uKristu Jesu. Khetha kuphila, khetha Kristu. Hlala kuye, uhambe naye, umethembe empilweni yakho. Amcela sithandaze. Baba wethu lengcwele isenkosi yeJesu Kristu maye siyabonga. Udumo lonke kuwe simakade. Sibonga Baba ukuthi livi lakho liyasivetela ukuthi indzaba yensinziso ayikaqali naso ufe siphambanweni. Indzaba yensinziso yaqala ekuqaleni umuntu nakawela esonweni. Sibonga Baba kwethembeka kakho uNkulunkulu wethu lengcwele ukuthi awufikanga lapho khona uthi wena hayi sengive upile komphela ngemuntu. Kodwa Baba wawusolo ufuna indlela yokuthi umuntu angabuyisana njani nawe. Sinenhlanhla Nkosi thine siphila emalangeni lapho Nkosi sesabona noma seva safunza ngekufa kwakho esiphambanweni ufele tonote bantu. Siconza kahle simakathe ukuthi kwangasiyo into lelula. Kodwa Baba ngenxa yokuthi wena awuguculi lokubekile noma lokushilo. Indvodzana yakho leNkristu Jesu yafa esiphambanweni yafela tonotethu. Yafa esiphambanweni yayawulanza letikhiya taseHades kuze sitha Baba wethu engcwele tingasitosethusa ngekufa. Ithi inceku yakho kimi kuphila kuNkristu bese kufa kuyinzuzo. Kungenxa yokuthi inceku yakho beyiconza ukuthi nangabe kuphila kuNkristu sho ukuthi kufa kusonzeta kuye. Siyabonga Baba wethu engcwele namanje emini uNkulunkulu wethu engcwele nalibandla lakho selikhulunyiwe livi lakho. Sibonga Baba ukuthi sikhetha kuphila. Sikhetha kuphila Baba wethu engcwele singemalunga ngamunye nangamunye. Sikhetha kuphila Baba wethu engcwele silibandla lakho. Sikhetha kuphila Baba wethu engcwele singumtimba wakho. Ngoba wena egcineni Baba ufuna amakoti wakho amuhle alungile. Nithi Baba lo makoti wakho. Kungakho Baba wasibekela ukuthi uyawusithethelela emacala ethu. Futhi nentono tethu Baba uthatha ihlanda imihla nemalanga. Nkosi nje thina nasivuma uNkulunkulu wethu lengcwele. Sithandaza Baba ukuthi singabi bazalwane labataqhubeka baphile nje esonweni ngoba bethembe ukuthi wena utasithethelele. Kodwa Baba siconze ukuthi sono sikufa. Sono sikufa. Ngakho ke simakathe thina sikhetha kuphila. Kuphila lo kuNkristu. Namanje emini Baba sesitawuphuma sithandazela Baba ukuthi lokuphila makuchichime etimpilweni tethu. Kuchichime sisebandleni, kuchichime sisemakhaya, kuchichime sisemangweni, kuchichime etikolweni, kuchichime emisebentini, kuchichime eveni lonke, kuchichime emhlabeni wonke. Ajabule mazulu. Uthi nali ibandla lami liyakhonda. Baba namanje mina siyabonga Nkosi umusa nethando lakho lisanele. Yiba nathi ke Nkosi uchubeke usiphe kuphila manje kuze kube phakathi.